In about few hours time, Kobe Asante Kotoko ebe confirm the complete move of player a friend Lord Amua from Brekum Chelsea to Kumasi Asante Kotoko because player no and next Saturday wa complete the mandatory medicals player bia also woye and sana wa joining a new club under the regulation of Ghana Football Association backed by FIFA. Sana emrano etie particular article na from it come bo article no so FIFA code 111 say player obe move a just we medicals na medicals no why wie na lord am one gina tum ho na wo nu ha so for player Gledo Tangles hwan no so ohu na ye brekum against Accra Suffolk obebo ball no Kotoko enya correct number 2 oni Emmanuel Korte ena ebe pem so ewo number 2 position ho no nti enya asem keto akra so hu 2 no so 2 for position line nchen on the right side ena onu as player no ho no afu league me de na makohu comment bi a amanfozi league ne yemfa ma Kotoko yemfa ma Krobi Asante Kotoko na Kotoko no team a o sesere na ene against Attack Academy no goals no we be say woto pa na Kotoko edema academy side no ene de emfa ne say academy but we ye ne Karela no ebi season na eda ebe games pa elsewhere oko Tanzania on adewe eye Mempaibo Temisu Frema Mempaibo dru wanim photos ya wohwe ne screen isu eye Simba Day ekoso Tanzania beautiful girls Simba Day ne draw mu invite other teams from Africa top no my year sa Simba Day enye a day pe omutim be 3 days ye na ene me hwa adi na mete wo sa na mse no Kobe Asante Kotoko awosi yenya Kotoko Day na mempaibo kese ne se Kotoko ye fine ye fit ye be koswa ni ye develop na ya be pe Kotoko Day nti off season na nke ya frefre edom na ye no omode ataso na akoye kochira ade bi Kumasi ma nso de ombe ma ade we ye fe Kumasi ma omho fe omo ye guy nso ena omo sate asemase one ne kana nti ase ye adwuma wanha wo yire kra na obihia no Kotoko Day ase o nti ade we mehu na ye me fe ena me se betwa to super 24 TV no so na etiefu nyina ya bompa se Kotoko Day no da chi bia ebeba